sledeći chart koji ćemo gledati je Solana, koja je imala jedan veoma interesantan mesec. Solana je započela mesec tu na nekih $145 i onda smo imali ekstremno brzi, ekstremno veliki rast u veoma malom periodu od bukvalno nedelju dana. Znači Solana je u maju imala rast od bukvalno 30% kad je bio taj vrhunac isto Bitcoina 23. maja, ogroman rast na $190 skoro i ogromno velika korekcija. Naravno Solana ima dosta veću volatilnost nego Bitcoin i zato smo vidjeli sa $188 pad na 155. Zbog ove velike volatilnosti je komplikovano tradovanje Solane, ali ako čekate spot buy, ovo skoro i svi znaju, ta prva cena koja se čeka za spot buy, taj prvi support za buy za Solanu je $120. A zašto baš $120? Evo sad ću vam pokazati. I evo su tu 119, 126, ali da zaokružimo na 120, zato što već mesecima i već više od godinu dana 120 je taj neki support koji Solana uvek dostigne, kao što ovdje možemo imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oko 10 različitih puta u proteklih godinu i po dana Solana dolazi na $120 i ne pada ispod, sem u aprilu kad je otišla na $100 i onda veoma brzo se vratila posle dan, dva. $120 za Solanu je dobar spot buy i dobar support buy.